Hei hi Akashvani Aizolani Chanchin Thar Achirtu Civil Ruata Chief Minister Pulal Duoman Tlomoy na Chuzofa te Puar Khom tu Nam Angadin Chuak tu Ringnun Zemoy Takani Ati Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena Chuan Mizoram Chim Toble Bay of Bengal in Kar Ponatur KMMTTP Kongsial Mek Atlo Election Commission of India ECI Chuan Political Party te chu Kumsang ni somni pali in thanpui campaign na che dan moi vong turin a hriatir President Draupadi Murmu chuan mi hring zong te hian nunral muang tak nen lim takanun anzirangai ati Chief Minister Pulal Duoman tlom ngai na chu sofa te phuar khom tu nam angadin chuak tu hring nun zemoi takani atia chuang taka ramdang mi te mit muwa the darle nun puya poimo ti asoi he thuni mina aizol sipaila muala chapchar kud lomna asoya Pulal Duoma chuan masang pi puten kut lim takalo min mal somna an don theinan le khotlang nuam an nei theinan an sa khoti dan ur sun takinan kalpui thin atia mizo thang thar ten hejia hi chom nun zela Christian zirtirna le rin na wongchunga kut man atha ti soin zonun zemoi chom nung zel turin kal khom te acha ani Chief Minister chuan tlom ngai na chu mizo thang thar jinga ada tial ti soin namnun zemoi tak chu hlut thar le apoimo tia namchang kang jok point tun lai changkan awangin an namzia le nun phungan kalsan lo ti soin chuang taka mizo namti dan tha chu the dara nun pui apoimo ti asoi Pulal Duoma chuan Mizorama thanna tura na thok thin tu te sarkarin a hrengreng ti soin theito pachhun zom zel turin acha Mizoram chu rui hlo tamna cancer le HIV ve tamna le nupa in then tamna lama ansang zel chu poi ati thu soin theito patran lak tharangai ti asoyani Chief Minister chuan then omram Myanmar Bangladesh le Manipur atangral tlan lo lu ten India mai ni lo khovel huapa an lo chuan thin ramral muanga an lo lu ti hria se adu tho soya ral muang taka an om theina bul khotlang le ramdan te zom thaturin adu ti asoi bok Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena chuan Mizoram Chim Toble Bay of Bengal in Kalpona Tur Galaden Multimodal Transit Transport Project Kong Sial Mek Atlo Puke Vanal Vena la ho te hian tun kar khan Myanmar ram chunga Arakan Army Helpol Camp a hun an man nuwa KMMTTP Kong Pui chu contractor tenen an en ho boka Zorin Puya Changa Paletua in kar Kong Pui Sial Mek chu Ramria Changa Myanmar ram chung KM Ria ta thui thleng Puke Vanal Vena hian atlo ani he kong lai mek na thok tu Ircon Company Deputy Manager le an hnuai na thok tu Myanmar subcontractor tenen in komin kong lai na hi be se aya amuan thu le chak theyang bera tho atul thu Puke Vanal Vena hian soiba ka Arakan Army ho tu ten hena po he kong lai mek hi zo ani huna chuan aton tona cheng te chhor tang kai tur ani awangin na thok tu te lo troi om turin angen ngal boka Contractor te chuan tuna tang chuan chak taka na tho ani to tur thu Rajya Sabha MP hena hian an lo thena Arakan Army ho tu te point kong siam tu te tana harsana an siam don lo ba ka atul dana zirzelin ven himna an pek jok tur thu MP hi an hril bok ani Sarkar lai puya Ministry of External Affairs noya na tho mek KMMTTP road project hi chilia then thei ania Chimtui pui lui chua tui fin riat kama longchol mun khua sitio seaport siam that na le sitio le paletua in kar chimtui pui lui dung kemza somnga pariata thui longzo theitura siam te pani chu zo ani to ani Governor Dr. Haribabu Kambam Patian Aizol Papa Association of Sergeants of Mizoram Khom puininga ani khan ahman puya Governor chuan sergeant te thorim na le until ton tam tak atang hian damlo te enkol na thajok thiam na thar tam tak alo chuak towa damlo enkol na le nat nazir chian na konga atho hlok le ni ati Governor chon sergeant te na chu na poimo tak mi puitena anmamo ani rualin na khirle phim khurngai takania ti fu lo palchang thleng ve zeu thin boka henga te hian sergeant ten mi puidem an hloin an na tho thatte a hlia khu thei thin ti asoya thei top chua an fin na le thiam na te damlo en kol damna atana mangtu doctor te hi mi puiten kan za thiama an rong bol na hlutak te hi kan hlut thiam angai atia doctor te po soi selna alo om puin zam mai lovin ti dam rong bol na thok tu na za om bik thok tu an ni angin thatakin an na te uluk le zuala an thongai atia
Governor chuan zoram mun chengker le kil khora ti dam rong bol na thok tu te hian mi puilam atanga thlop na le an na tho hlut sak an phuani ati bok he huna hian governor chuan nikum lama ZMCA sarjian te hlotlin na ro pui tak asoya Dr John Lalian dinga kai hruai medical team in zoram medical college a naw piang phir inzom hlotling taka an zai khathil ro pui takania ASM chung kwate he hlotlin na hian alom puya a chuang ti asoeni Governor chuan NHM Noe Central Sarkarin mi puite hrisel zok na turle man lo son deu na turin malak na poimo tak anei a hemiti hlo tling tur hian doctor te in pek na le thorim na chu thil poimo berjinga mi ani tin doctor te chu chanla sau turin a fui bok ani khovel pum huap mei chia te ni tun thlaniria ta man tur pualin Mizoram a chuan Women and Child Development WCD Department malak na in kar khat chung lom na hun buat sai tum ania abultan na nimin khan chapchar kut lom na puala stall siama International Women's Day lom na hi pi baril vanei sang itlaw MLA chuan ahonga kalkhom te ma thu asoyani hestola hian Women and Child Development Department chuan adu apiang tanan lak thei turin WCD Department malak na le na thor rang te tarlan na leaflets te sem ani bokani International Women's Day lomdan tura ruaman rang te po duan ani International Women's Day lomna pualin lemziak le thalak entir siak te TNT a Divian Day mante le meiche infiam na lamzir chian te atel don bok ani Taiwan Ambassador to India Busuan Gar chapchar kut manga local chuan nimin khan Aizola Mizoram Youth Commission Office atloa MYC Chairman Pumal Som Zolaral te Puech lal nun zuala under secretary le thok tudang ten an lo dong songa Taiwan le India sarkarin labor mobility a inrem na thuthlung an zia rula mizo thalai ten Taiwan na an tho thei dan tur an soi hawani Taiwan sarkar sen sovekin Mandarin chong zir tur mizo thalai graduate chin mi pali Taiwan tirni se antia kumkhat course an zir zo Mizorama Mandarin chong zir tir tu an ni chun zom hal donani Hemiatana classroom remchang MYC office building ami tepo en ho ngal ani boka Taiwan Ambassador chuan mizo thalai Mandarin chong zirtir thei an omma online zirna ruwa mantura ma alak tur thwa soibok Taiwan Ambassador hi anupui baka Ping Fanjian tha secretary le OSD to Chief Minister Pujonathan Lalrem ruwa ten an choi om ani Sanchin thar hi kaswani aizola tanga puan ani Election Commission of India ECI chuan political party te chukum sangni somni pali in thanpui campaign na che dan moi vong turin a hriatir ECI in vaukhana ati chua chuan angiel nganemo ape helemo model code of conduct MCC bo chiatna aomani chuan thremna chele kani angti ani in thana thiang him buat sai tur le MCC poisa tur hian ECI chuan campaign pui tulian tele candidate temo phurna asan bik thua soya danan bo chem ti vil uluk bik ani ang ati Nagaland Legislative Assembly som palina session palina chu nimin khana topa Speaker Sarigain Longkumar chuan ati top nili chung thut khoma bil pali pasania Annual Administrative Report somnga pasarile resolution pali baka dan rules pakua phar ania Assembly Committee Report engamoza chhop chua ani bok Assembly Rural ti topna thu asoya Speaker chuan kumsang ni somni pali somni panga budget phar tak chu House budget phar toa la fel fiber ani thu asoyani Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan tun hayat Churachandpur Boinakal zela FIR pariat zialu ani thu House arhila amo phurtu mi somni finfia anni to thwa soibok February ni som parukhan mi pui thinrimin Churachandpura Superintendent of Police Office le Secretariat te naw lungin anvom chia he buena hian sarkar lir thei somni vel hal ania mi pahnin an thi pha bokani En Biren Singh chuan kha buena khan ral thuam chelek hel anin nam noiti sarkar in hria thu soya FIR zialu pariat jinga panhi chu CBI kuta hlan ani thu soya kha buena khan police parukle lung oilo na lan tir tu mi somli pathum an hliam thu Chief Minister chuan House asoi bok ani President Draupadi Murmu chuan mi hring zong te hian nunral muang taknen hlim takanun anziranga yani ati President chuan tu lai mi te chuan an nei mangin hlimna an zonga
an hlimna po an thil nei in ngat niin an hria atia nei nun lama an rual o akin tiknia chau hlimna tak tak le nun omzia an po chau donani ati president chuan nimin khan odisha kotaka Brahma Kumaris Golden Jubilee lomna thuasoya Brahma Kumaris chu India lutna laimu tharum tholo ramral muang in remna in unaw na le do theina chom nung tuani ati chanchin tharpuan ti to main chanchin tlang pui Chief Minister Pulal Duaman tlom ngai na chu so fa te phuar khom tu nam angat din chuak tu hring nun zemoi takani ati Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena chuan Mizoram chim toble Bay of Bengal in kalpo na tur KMMTTP kongsial mek atlo Election Commission of India ECI chuan political party ta chu kumsang ni som ni pale in thlanpui campaign na che dan moi vong turin a hriatir President Draupadi Murmu chuan mi hring zong zong te hian nunral muang taknen hlim takanun anzirangai ati chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani